كما يصنحكم أملاخ زتمسجنا يخون قعد حن مساكم ماتشس نزنز حلف أخل تسومون كم زبالة حبرة سلزي رخبنا ساعة كندي صموا دخبلو ويون هاقواف أب هيوتنا خم تسمعنا مخنياتو أب حبرة እግዚኣብሄር برختن هيوتن نزل عالم عزيزولو سلازي خاب مقدال قليل نجار يكون أنمو እግዚኣብሄር يمسجن كل نجار ودي لنا እግዚኣብሄር سلازي تسفان جبر كاب حج دحر كم قدمنا بسرعة كان ملخ مالتي كبرنا أملاخ يخون سلات عجزتهم نمسجنكم نايب حكي لومي فليز بلا مدبي زلنا أبزي حنتي نعسران قلن عمت نعسران حدن عمت مسحب الشا حبرة السبزة قلت عدي علاتنا بفلاي نولد ندق انزملكات ذا حلفت عربن تمالق أدامن أبزي أقلقلاتنا تمالنا ما مهران كدمي زلخان من سيات دقنا أقلقلا حج خاء كم ولدي نعنا كنكونو زقبأنا مالتيو بزي مخوال كتزاربنا سلازي توم دق زلونا أقلبنا نسمع توم حجي مرعز خنا ديو ولا ناب حدارنا أتديو تتمهر تتقاميو نعنا نمسأديو ولا نخلوت كنمكر ديو أزي قداسي تمهرتي مو كتكاتاتو ليهم أنا يخترقوا ملا من البعض قل حسابات زملت انترلو تزيل لقن الساعات زارب كلا الساعات كن كسمعيهم نقل خا دقف كون أنا بتقرنيا كترقوا ملا عباي سبسل زخونة نخبروتي ينبرز ترقم سلة تسعنا يكونن نقل حواتون حاتي تنيري أقات أمجن فقادنيا تتايكونن እግዚአብሔር ይባርክኩም Pastor Linda you are most welcome to your time ذا موبايل زي أخا زرسعة ويزتفاتو أبزيئة مسيالة كي تشاولوا حرة سلام Relax, sit back. I don't preach. Sit back, just relax. Take a deep breath. عميق تنفاسو سدوك سبخ هيكونكن ناس أخوينكم تخاتاتولني كل ساعة قاق قلت إفاز الزارب تخون كلهم جنا هدي إلى خزاربي. Thank you for your invitation to be here today and Friday night with the young people and last night with the teachers. أبزي نركهم كمهر تمالخان ممهران كمهر لومون أبزي أمانكم كركب سلاز عدمكم مني يمسجنكم. I think you want me to use a mic. Yeah. Okay. Now, you older ladies and older men that are here, when I forget where my glasses are, just, okay? Because I don't have to wear them all the time. How many have lost their glasses? You know where, okay. So remind me, because I don't have to wear them all the time, so I may need them. أوه تتي ناتي كلاس تقبل خير السعوي كيزنقع سخاتكم عبيتي عدتات أبوتات لازخونكم أذكروني يوم يعتبر زلة You make it shorter, okay. So that what easier. I will do. Okay. I'm getting old. وقرب بعد مدى في الله. And I am well aware that I am known in the Abasha community as the white woman. أب حبشة حبرتسب كم تا سعادة سبيت تبايليز فلت. And I'll let you in on a secret. لو محاتم مستير كنقرأكمي. The Ethiopians gave me my white hair. Pardon me? Don't tell them that though. The Ethiopians gave me my white hair. Don't tell them that. بقى يتنقروا ميلات إن الله تصغراز سعدوا له مخنيات مالتي زي شيء يبون اللويات بالزلة. After 21 years, I think. بحر عسران حدا عمت. Deuteronomy
chapter 6. And you can read it in your translation, and I'll just... If you could read 6 to 9, I won't read it in English. You just read it in your language. I was going to say Amharic, but I know it's not. 6 to 9? 6 to 9. Deuteronomy chapter 6, verses 6 to 9. Listen carefully. I'm used to walking, so while... ዘዳግም ምዕራፍ 6 ካብ 6 ክሳብ 9 ተንብብ ኢላትንላ ከምዚ ይብል እዛ ኣነ ሎሚ ዝዘካ ዘለኹ ቃላት ኣብ ልብኻ ይኹን ነደቅኻ መሃሮም ኣብ ቤትካ ኮፍ ምስ በልካን ኣብ መገዲ ክትከይድ ከለኻን ኣብ ቤት ምባልካን ኣብ ምትንሳእካን ብኡ ተዛረብ ንምልክታ ብኢድካ እሰሮ ኣብ መንጎ ዒንትኻ ድማ ክታብ ይኹን ኣብ ልዳት ቤትካን ኣብ ማዕጾኻን ድማ ጽሓፎ That's our command. That's it. እዚ ትእዛዝ እዩ Whether you're a parent, grandparent, great-grandparent, our responsibility. ወላድን ተኾንካ ብሓጎን ተኾንካ ዋላ ቅድሚ ብሓጎን ተኾንካ እዚ ሓላፍነት በአምላኽ ተዋሃበና ሓላፍነት እዩ ወይ ትእዛዝ እዩ I'm not sure whether we have the PowerPoint or not, but this is the title. አርእስትና ከምዚ እዩ PowerPoint ለናዲ የብልናን እንድዒ I want you to listen to it. ክሰምዑኒ ይደልለኹ Raising Eritrean children in a Canadian culture. ኤርትራውያን ደቂ ኣብ ካናዳዊ ባህሊ Is that what it is? The next slide. This is what it should read. ከምዚ ይኽንበብ ዘለዎ Yeah, go ahead. Okay, we got the next slide here. This is what it should read. Raising Canadian kids in an Eritrean culture. ካናዳውያን ቆልዑ በባህሊ ኤርትራ ምዕባይ Raising Canadian kids in your culture. ካናዳውያን ደቂ በባህልኩም ምዕባይ Whether we like it or not, ፈቲና ጸሊእና your children are Canadian. ደቅኹም ካናዳውያን እዮም I hate to tell you this. እዚ ክዛረብ እጸልእ ወይ ደስ አይብለንን Sometimes they would rather have McDonald's than injera. Say it again. Is that true? Yeah. They're Canadian. Yeah. And you have to learn. ተትማሃሩ ኣለኩም ሓደ ግዜ ካብ እንጀራ ማክዶናልድ ክመርጹ ክእሉ እዮም ክትርድኡዎም ኣለኩም How to incorporate being Canadian in your culture. ከመይ ጌርኩም ነቲ ካናዳዊ ምስ ባህልኩም ከም ተዋሃህድዎ ክትፈልጡ ኣለኩም Point number 1 is listen to your child. ቀዳማይ ትገብርዎ ንውላድኩም ስምዕዎ Listen to what your children have to say. ደቅኹም ንዝብልዎ ኩሉ ስምዑ አቅልቡ Do you know that usually less than 7 minutes a day we talk to our kids? ትፈልጡ ዲኹም ኣብ መዓልቲ ካብ 7 ደቂቕ ዝውሕድ ኢና ንደቅና ንዛረቦም ወይ ንዕልሎም Listen to your kids. ንደቅኹም ስምዕዎም I'm going to make this statement. እዚ ሓሳብ እዚ ክዛረብ እየ Children are not the future church. ደቅና ናይ መጻኢት ማሕበር ወይ ቤተ ክርስቲያን ኣይኮኑን They are part of the church now. ናይዛ ሎሚ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ኣካል እዮም They're the future leaders. ናይ መጻኢ መራሕቲ እዮም But they are part of this church. ግናኸ ናይዛ ሕጅ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ኣካል እዮም ወይ ክፍል እዮም They're a part of this body of Jesus Christ. ናይታ ኣካል ክርስቶስ ሕጅ ዘላ ክፍል እዮም ኣካል እዮም
Jesus said, suffer the little children. ጎይታ ኢየሱስ ቶም ቆልዑና ባይምጹ ምናልባት ከይውስኸላ ቆልዑና ባይምጹ ሕደጉዎም. Future leaders, but they're part of your body right now, your responsibility. ናይ መጻእ መራሕቲ የመ ናይዛ ማሕበር እዚኣ ኸዓ ኣካል ወይ ክፍሊ የመ እዚዩ ሓላፍነትና. I'm going to make another statement. ካላይቲ አረፍተ ነገር ክገብር ወይ ሐሳብ ክህብ. It is not the responsibility of the church or the Sunday school ናይ ቤተ ክርስቲያን ኮነ ናይ ትምህርት ሰንበት መማህራን ሓላፍነት አይኮነን. to raise your kids to follow Christ. ደቁኹም ንክርስቶስ ንኽስዕቡ ኸዕብይዎም ናይ ማሕበር ኮነ ናይ ትምህርት ሰንበት መማህራን ሓላፍነት አይኮነን. It's the parents' responsibility. ናይ ቤተሰብ ሓላፍነት እዩ. We're there to come alongside of you. We're there to help you. Sorry, can you say it again? Okay. The church and the Sunday school is there to help you. Yeah. There we go. We'll get it. ማሕበርን መማህራን ትምህርት ሰንበትን ንዓኻትኩም ሓገዝቲ እዮም. Your responsibility as parents. ቤተሰብ ግና ደቅኹም ናይ ምዕባይ ቀዳማይ ሓላፍነትኩም እዩ. As you listen to your child, open up the lines of communication. That's a big one. Keep the lines of communication open with your children. መስመራት ርክባትኩም ምስ ደቅኹም ኩሉ ሰዕ ክፉት ክኸውን ምእንቲ ኣዘራርብዎም. Because when they get to be teenagers, that teen ትብል መንእሰያት ክብላየ መንእሰያት ክኾኑ ከለዉ they're not going to want to talk a whole lot. ብዙሕ ኣይዛረቡን እዮም. They're going to want to go into the room and do their own thing. ኣብ ክፍሎም ኣትዮም ናቶም ናይ ግሎም ጉዳይ ክገብሩ እዮም ዝደልዩ. Keep those lines of communication open. ስለዚ እቲ መስመራት ርክብኩም ምስ ደቅኹም ፍላይ ምስ መንእሰያት ክፉት ይኹን. Now sit down and talk to them without getting upset. ከይ ተረባበሽኩም ኮፍ ኢልኩም ንደቅኹም ኣዛርብዎም. I've heard kids tell me over and over, ብዙሕ ግዜ ደቂ ኣብቲ ቤት ትምህርት ትምህሮ ደጋጊሞም ይዛረቡን እዮም ነግሩን እዮም. I won't tell mom and dad anything because they will get upset. ገለ ነገር እንተበልክዎም ንማማን ንባባን ቀልጢፎም ስለዝርበሹ ስለዝሻቀሉ አይዛረቦም. Be an active listener. ንቁሕ ሰማዒ ኩን. Use eye contact. Get down to their level. ኣብቲ ደረጃኦም ወሪድካ ዓይን ዓይኖም እናጠመትካ ኣዛርቦም. If a child is looking up at you, it's like looking at a giant. ከም ውላድካ ከም ዝንቃዕሪር ዝርኤካ እንተኮይኑሲ ከም ኣራዊት ኮይንካ ሳይትረአዮ. And nod your head like you're hearing, you're listening. ትሰምዖ ከም ዘለኻ ምእንቲ ክርዳእካ ርእስኻ እናነቕነቕካ ምልክት ግበረሉ. Make sure in your conversations that you involve what they like. ኣማንጎ ዝርርብካ ኸዓ ትዝፈትዎ ትንሳቶም ዝደልይዎ ምእታውካ ወይ ምጥቕላልካ ዝዘክር. These are Canadian kids. ሳቶም ካናዳውያን ዜጋ የመ. They like sports. እሶም ስፖርት ይፈትው የመ. They like the Raptors. Why, I don't know, but they do. ራፕተርስ ዝበሃሉ ተጻወት ትፈትውዎም የመ. ንምንታይ ከምኡ ከም ዝፈትው እንድዒ. And the girls, they are into fashion and all this kind of stuff. Listen to what they have to say. ደቅንስትዮውን ፋሽን ከምኡ ዝኣምሰለ ዝተፈላለየ ነገር ይደልያ የነ ጸኒልኩም ስምዑወን. Take an interest in what they're doing. ኣብቲ ዝገብርዎ ተገዲስኩም ሰዓብዎም ወይ እውን ኣቕልብሎም. Listen to what your child hopes are. What do they want to be? ተስፋ ደቅኹም እንታይ ምዃኑ ናፍቆቶም ሃረርቶም እንታይ ምዃኑሲ ፍለጡ ኣለልይዎ. What are their fears and their anxieties?
فرحاتهم ጭንቀቶምን ከአንታይ ሙኻኑ ፍለጥዎ ተረድኡሎም The number one issue with children today from preschool right up to usually we include grade 6 the problem or their greatest anxiety اتزعابه ጭንቀቶም ፍላይ ቅድመ 13 ዓመት ዘለውን ክሳዕ ሻድሻይ ክፍሉ ዘሎ ካብ 13 ዓመት ነላዕለን ተዛዓበየ ጭንቀቶም ክትዛረበያ ማለት እዩ is fear ፍርሃት እዩ ተዛዓበየ ስክፍቶም ፍርሃት እዩ You may think they don't know what's going on ንስኻትኩም እትዝኸውን ዘሎ ዘይፈልጡ መስለኩም ይኽእል እዩ They do ይፈልጡ የሚ They get it at school Pardon They get it at school አቤት ትምህርቲ ይረኽቡዎ የመዝነገር እዚ They're aware of the war in Ukraine ንሳቶም ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ይፈልጡዎ የማሕበረታ They're aware of the war in Israel ኣብ እስራኤል ዘሎ ውግእ ሓበሬታ ኣለዎም ይፈልጡ የሚ They're aware of the shootings in our city ኣብ ከተማ ዘሎ ተኽስታት ውን ይፈልጡ የሚ They hear it at school they see it on the news and on the little clips that they have in their media አቤት ትምህርቲ ይኹን ኣብ ሶሻል ሚዲያ ይኹን ኣብ ዜና እዚ ከም ዘሎ ይፈልጡ የሚ And when they hear about a separation in a family a divorce አቤተሰብ ዘሎ ፍልሊ ይኹን ፍትሕውን ይሰምዑን ይስተውዕሉን የሚ And it happens እዚ ከም ዝፍጸም ከም ዝኸውን ርእዩ የሚ They have the fear is it going to happen to us አቤቶም ዝነገር ዝኸይድገም ፍርሕ ኣለዎም Calm their fear by giving them the word of God ነቲ ፍርሓቶም በቃል አምላኽ ጌርኩም ክትአልይዎ ፈትኑ Now this one especially the older ones we'll blame it on the older ones እቶም ዕብይ ዝበልኩም ብዕድሜ ንዓኹም ይዝምልከት ዝሕጅ ዝብሉ Don't say just because I said so ኢለ ኣለኹ ኢልኩም ኣይትበሉ That's okay I grew up in that generation too Just ኣነውን ብኸም እየ ዓብየ do it because I said so ግበሮ ኢለካ ኣለኹ ኣይትበሉ Okay show good judgment Listen to them then show good judgment ጽቡቕ ወይ ጽቡቕ ምምዝዛን ኣርእዩ ወይሃልኹም Know when to say no to your child and know to when to give in. ንውላድካ ማዓስ ኣይፋል ትብሎ ማዓስ ከዓ ሕራይ ትብሎ ፍለጥ Being a dictator is not always the best way. መላኺ ሙኻን ነገራት ንምፍታሕ እትዝሓሸ መገዲ ኣይኮነን That promotes rebellion. እዚ ዓመፀኛታት ንኽኾኑ ዓለወኛታት ንኽኾኑ ይድርኾም እዩ And don't keep repeating yourself or shouting when kids don't do what you ask. Don't keep shouting at them. ዝሓተትካዮ ስለዘይገበሩ ቀጻሊ ኣብኦም ኣይትጨድር ወይ ውን ኣይትቋይቆም ደጋጊምካስ ኣይትቋይቆም ደጋጊምካስ ኣይትጨድር ዓይነት እዩ Say they're late every night for supper, for dinner. They're late for injera. ንኣብነት ኣብ ተዳለወ ማኣዲ ንሳቶም እንተደንጉዮም Use your judgment. ሚዛንካ ኣእምሮኻ ኣመዛዘን What if you had left the food on the table and when they came out it was cold but they still had to eat it? That's giving a little bit of flexibility. ስለዚ እስኻ ኣእምሮኻ ተጠቒምካ ካብ ምቁያቕ እቲ ዝዝሓለ እንጀራ ወይ ዝዝሓለ ምግቢ ክበልዕዎ ሕደጎም ንስኹ ምህሮም እዩ ዓይነት እዩ And don't say you're going to punish them and you don't go through with it. ክቐጽዓካየ ንዘይትገብሮስ ክቐጽዓካየ ኣይትበል You got to follow through. እንቴልካ ግበሮ ሰዓቦ It may be that night, it may be the next morning, but you got to follow through. Kids are smart and they know what they can get away with. ቆልዑ ወይ ደቅና ኣዝዮም በላሕቲ ስለ ዝኾኑ ኣብታ ለይትቲያ ወይ ኣብታ ትቕፅል መዓልቲ እታ ዝበልካያ ወይ እታ ዝሃብካዮ መጠንቀቕታ ከም ትገብራ ርግፀኛ ኹን
use good judgment in giving them choices. ندقنا أمراض نقربلهم. What would hurt if you have in your mind you want a little yellow dress for your girl? نقولك بيجا زخون قمش بأمرها أنت حسيبك. And you gave her the choice whether she had yellow or pink. نقولك جن نسخة ز حسبك بيجا خوينو جن أمراضي لله دخا ويس بيجا الكناعة تحت مالتي. They're starting to make choices. سلازي بزخاء. They're starting to make decisions. يمرزون يوصلون بعلاتهم ممرزون موسانن تمرهم الله. So you have to use judgment. سلازي ختم مزازن علىك. Have flexibility. كتتعز أفعلك. That doesn't mean disobedience. إذا نزي مئزاز يكونن. Start giving them choices. أمراز سات كتبهم فتن. Now this is like the color of the room. إذا كم حبرنا يجزا مالتي. You may have in your mind you want it one color. أبو أمرخا حد حبري كهلو كخالي. What is the harm if they choose something without your liking? كم تنسخا التدليون تزي مرض تاي قدعت اللو. If they chose purple over pink. أو خمس زبالته purple pink بزحير. I had a nephew. أنا كم ودي حوي علني. He wanted a black room. تأخذ فلوس تسلم حبر خهلوا مريسو. You could sleep well in it. أبو تأبيه خمس دكس فليتو مالتي. And his mother allowed it. أديه فقيدات له. What difference did it make? It was his room. كفلوس لزخانة سي تاي شجرالون تاي فللي على. And it wasn't long before he painted it a lighter color. دحر مستفقد له نويح جزي خيس أنحق خالق بره زبالة حبر لخيوه. You have to start giving them choices. سلازي أمارات كتبوهم. Show good judgment. Don't be rigid. من مززان أرئيوه ميزانا ومخانكم أرئيوه. All the time. رأي زبالكوا جبروز عينته أيهون تركب. Trust your kids. ندقهم إمانوهم. إمانوهم ويتأمنوا لهم. Your job is to teach them to fly the nest. That's your job. ناتكم حلافنت ويناتكم عيو الساتهم كابتي سفيرهم مزلو وزيهم نخنفرخ تحجزوهم ويون رأسهم كإلهم كخدو محجازيو. Your job is to teach them to be a Christian and follow Jesus Christ and to be a good citizen. ناتكم حلافنت كم ولدي نخرستوس يسوس كمي جيروم كم سعبون كمي جيروم كأطعيات زيجا خمزخونون ممراحيو ممهاري. You're teaching them to get ready for the world. دقهم نزا زنبروا علم دلوات كخونو نسخاتكم تمهروهم تمرحوهم. Reduce the dependency on you. أباخاتكم أبصدرا زلوهم صدعتنينت نكيوه. Children should help around the house. دقنا أبجزا خحجزو إدلي وهابهم. Is it easier for you to do it? Yes. نعاخاتكم كتعيوه قليليو. But you have to allow them. You're teaching them. They may not do it as well as you do. كم تنسخاتكم اتجبروت في فمقات زي جبرو عدلجني وهابهم جلخ عيو. They're learning dependency to stand on their own 2 feet, even when they're little. سلازخاب كل عنهم نايشتو خلون جميرهم ناس أكخونو يدليهم ما دقفوهم. Little ones need to know to pick up their toys. دقنا قل خلو خميجرهم أيناي بامبولا خمس حشم السهم كمرسو دليهم. As they get older, they need to know make their bed. نعبي خد خلوها عرفتم كنصفو دليهم. Keep their room clean. ما تا خفلهم كتري وادليهم. Hang up their clothes.
ክዳኖም ከዓ ክሰቅሉለዎም ማለት And as they get older, take out the garbage. እና ዓበይ ኾድ ኾሎ ከዓ ኣብ ገዛ ዘሎ ርስሓት ወይ ጋርቤጅ ክጉሕፉለዎም You have to teach them that they're dependent individuals. ስለዚ ርእሶም ክኢሎም ደው ክብሉ ክትምህርዎምን ክትድግፍዎምን ከተርእይዎምን ኣለኩም You can do it much better, but invest in them, be patient. ካብኦም ንላዕሊ እኳ ክትዓዩ ከተጻፍፉ ተኻልኩም ግን ተገዲስኩም እሶም ንኽዓዩ ደግፍዎም And as they start to get older and teenagers and stuff, now I know you're going to freak out with this. As they get older, teenagers. መንእሰያት ካብ 13 ክሳብ 19 ዘሎ ዕድመ ምስኮኑ start to leave them alone for a while. ንበይኖም ንተወሰነ ግዜ እስክግደፍዎም Trust them that they won't burn the house down. ነቲ ገዛ ከምዚ የፍርስዎ ከምዚ ይባላሽውስ እመንዎም Trust them. እመንዎም Start off, you don't have to take a walk around the block. ኣብቲ ከባቢኩም Go ahead. Start little. Go around the block. Leave them home. But they got to be over 13. ልዕሊ 13 ተኾይኖም እሲ ኣብ ገዛ ሕደግዎም እሞ እስኪ ወክ ግበሩ ወክ ጌርኩም ተመለሱ እንታይ ጌሮም ከም ጸንሕኩም ምእንቲ ክትርእዩ You got to trust them. እትኣምንዎም ኣለኩም Trust them to look after their siblings when they start to get older. Look after their brothers and sisters. ንሕዋቶምን ንሓቶምን ክርእዩ ወይውን ሓላፍነት ወሲዶም ንኦም ክከናኸኑ ሲ እመንዎም 5 minutes, 10 minutes. They have to be over 13 though. 5-10 minutes. Go to the store, come back in that time, see how they do. ነዞም ልዕሊ 13 ዓመት ዝኾኑ ኣብ ገዛ ገዲፍኩሞም ን5-10 ደቂቃ ኣብ ከባቢኹም ዘሎ ሞል ኪዱሞ እንታይ ጌሮም ከም ዝጸንሑኹም ከዓ ተዓዘቡ It's not easy, but you have to release them. ቀሊል እኳ ተዘይኮነ ግን ከምዚ ነፃነት ክትቦም ኣለኩም You have to trust them. ክትኣምንዎም ኣለኩም Show love and affection. ፍቅርን ክልቲኡ ፍቅርን ዲ ድሓን Show love. ፍቅሪ Show love. ያ that's it ፍቅርኹም ኣርእይዎም ፍቅርኹም ኣርእይዎም Many parents, all parents love their kids, but you don't show it. ብዙሓት ወለዲ ደቅኹም ተፍቅሩ ኢኹም ግን ኣይትገልጽዎን ኢኹም We greet one another in church. ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንሓትሕድና ሰላም ንበሃል ኢና We hug one another in church. ንሓትሕድና ንተሓቋቆፍ ኢና What about your kids? ንደቅና ኸ They need to be hugged every day. ንደቅና ሕቁፍ ኣቢልና ኣጥብቕ ኣቢልና ክንሓቕፎም I love you before they go to school. I love you. ቤት ትምህርቲ ቀድሞ ካዶም You need to tell them. የፍቅረካየ ወይ የፍቅረከ ኢልካ ንገሮም Hug your kids. ንደቅኻ ኣጥቢቕካ ሕቆፎም Kiss them on the cheek, but I will, okay, kiss them on the cheek. Why not? They're your kids. ኣብ መዕጉርቶም ሰዓሞም ንምንታይ ደቅኻ እንዲዮም ግዲ But don't do this. እዚ ግን ኣይትግበር When you get out in the public, do not kiss your teenagers. Don't do it. ኣብ ኣደባባይ ምስ ወፃእካ ግና ፈጺምካ ንደቅኻ ኣይትሰዓሞም ኣብ መዕጉር You will embarrass them to death. ናይ ብሓቂ ከተሕፍሮም ኢኻ ክሳዕ ሞት At home you can do it. Let them know you love them. Let them know home is a secure place. ኩሉ ሰዕ እቲ ውሕስ ቦታ ንኦም ቤት ምዃኑ ገዝኦም ምዃኑ ንገሮም They have to know that you love them and care for them. ንስኻ ከም ተፍቅሮምን ከም ተሓልየሎምን ክርድኡን ክፈልጡን ኣለዎም The next one we're going to look at is be a role model. ኣቲ ኣስዒብና ወይ ቀፂልና ንርእዮ ከዓ ኣርኣያ ብዛዕባ ምዃን ወይ ኣብነት ብዛዕባ ምዃን እዩ Your actions speak louder than words. ተግባርካ ካብ ቃላትካ ንላዕሊ ብዓውታ ዝዛረብ እዩ They're watching you. ይርእዩኻ ኣለዉ
They're watching you closely. በቃ በቀረባ ዕዘቡኻ ኣለዉ ርኢኻ ኣለዉ I'm going to read you something. ሕጂ ከንብበልኩም ሓደ ነገር Listen carefully. ተጠንቂቕኩም ስምዑኒ I'll read the first line and then. If a child lives with criticism, he learns to condemn. ቆልዓ ብወቀሳ እንተ Condemn. ያ ብወቀሳ ተወቂሱ ወይ ውን ከምኡ ብምረት እንተወፂ ካብ ገዛ ንኻልኦት ከዓ ክኹንን እዩ If a child lives with hostility in the home, he learns to fight. ኣብ ቤቱ ብጽልኢ ዝነብር እንተኾይኑ ኣብ ግዳም ከዓ ወፂኡ ተባእሳይ ዝኸውን If a child lives with ridicule, he learns to be shy. ኣብ ቤት ከምዚ ተቋናጽቦ ትላገጸሉ እንተኾይንካ ኣብ ግዳም ወፂኡ ሓፋሪ ዝኸውን If a child lives with shame, he learns to feel guilty. ኣብ ቤት ብሕፍረት ከምዚ ብወቀሳ ዝነብር እንተኾይኑ ኣብ ደገ ከዓ ከምኡ ናይ ሕልና ወቀሳ ዘለዎ ናይ በደለኝነት ስምዒት ዘለዎ ሰብ እዩ ዝኸውን If a child lives with tolerance, he learns to be patient. ኣብ ቤት ዝፃወርዎ ሰባት እንተልዮም ኣብ ደገ ከዓ ንሱ ትዕግስቲ ይመሃር If a child lives with encouragement, he learns confidence. ኣብ ቤት ኩሉ ሰዕ ዝተባባዕ እንተኾይኑ ኣብ ደገ ከዓ ርእሰ ተኣማንነት ይህልዎ If a child lives with praise, he learns to appreciate. ኣብ ቤት ከምዚ ብጸጋ ማለት ዘይግብኦ ነገር እናረኸበ ዝዓቢ እንተኾይኑ ኣብ ግዳም ከዓ ንሰባት የመስግን ምናልባት ተዘይሰሚዐያ sorry If a child lives with fairness, he learns justice. ኣብ ገዛ ብቕንዕና ዝእለ እንተኾይኑ ኣብ ግዳም ከዓ ንሱውን ፍትሓዊ ዝኸውን ሚዛናዊ ዝኸውን If a child lives with security, he learns to have faith. ኣብ ቤት ውሕስነት ዘለዎ ህይወት ዝነብር እንተኾይኑ ኣብ ግዳም ከዓ እምነት ይህልዎ If a child lives with approval, he learns to like himself. ኣብ ቤት ንስኻ እኮ ከምዚ ኢኻ እናተባህለ ኣዎንታዊ ነገር ዝንገሮ እንተኾይኑ ኣብ ግዳም ከዓ ብትብዓት ይመላለስ If a child lives with acceptance and friendship, he learns to find love in the world. ኣብ ቤት ተቐባልነትን Acceptance and friendship, he learns to love in the world. He loves to love the world. ኣብ ገዛ ተቐባልነትን ፍቕርን ዝረክብ ቆልዓ ኣብ ደገ ወፂኡ ከዓ ከምኡ ናይ ፍቕሪ ሰብ እዩ ዝኸውን Parents, grandparents, aunts and uncles, we are role models, whether we like it or not. ፈቲና ጸሊእና ወለዲ ወይ ኣባ ሓጎታት ንደቅና ኣብነት ክንከውን ይግባእ ኣብነት ኢና ብጽቡቕ ኹን ብኽፉእ They're watching us. ይርኢና ስለ ዘለው ይዕዘቡና ስለ ዘለው And if you have teenagers, መንእሰያት ተልዮሙና you know they're looking for any excuse not to serve Christ. ኩሉ ሰዕ መንእሰያት ተልዮሙና ንክርስቶስ ምእንቲ ከየገልግሉን ከይስዕቡን ምኽንያት እዮም ዝድልዩ Be that role model. ንስኻትኩም ግን ከይሰልክኹም ኣብነት ኩኑ Don't do anything in front of your child that you wouldn't want them to do. ደቅኻ ክገብርዎ ዘይደልዩ ዝኾነ ነገር ንስኻ ኣብ ቅድሚኦም ኣይትግበሮ If you don't want them to do it, don't do it. ንሶም ክገብርዎ ዘይትደልዮ ነገር ንስኻ ኣይትግበሮ Believe it or not, you are their hero. እመን ኣይትእመን ንደቅኻ ንስኻ ጅግንኦም ኢኻ They like sports figures. ናይ ስፖርት ህቡባት ሰባት ይደልዩ They like singers. ደረፍቲ ድዮም ዘመርቲ ይደልዩ You're their hero. ንስኻ ግን ጅግንኦም ኢኻ You're it.
When they get older, mom and dad. ምስ ዓበዩ Mom and dad. ኣቦን ኣደን የመ How many of you here ክንደይ ካባኻትኩም ኣብዚ always said, I'll never do this because my mother did it or my father did it? ክንደይ ካባኻትኩም ኣብዚ ማማ ስለ ዘይገበረቶ ኣነ እውን ኣይገብሮን እየ ትብሉ? How many have done it? ክንደይ ጌርኩም ኣለኹም? You see yourself and you think, oh, just like my mother. ከመደይ Oh, I see my father. ከመቦይ You're their hero. That's what they're learning from is you. ስለዚ ንመጻኢ ህይወቶም ዝኸውን ስብዕና ካባኻትኩም የመ ዝርእይዎ ስኹም Teenagers especially መንእሰያት ብፍላይ want you to walk the talk. መንእሰያት ደቅኹም ብፍላይ ነትተዛረብዎ ክትነብርዎ የመጽበይኹም They want you to live the life. ከምቲ ትብልዎ ክትነብሩሉ ብህይወት ይጽበይኹም የመ Don't lose your temper in front of them. ኣብ ቅድሚኦም ኣይትቆጥዑ ትዕግስትኹም ኣይወዳእ Walk out of the room. ናብ ካልእ ክፍሊ ኸይዱ Couples, if you're going to have a fight, which you're going to, that's just life. ሰብኣይን ሰበይትን ገለ ዘጨቃጭቕ ነገር እኳ እንተሃለወ Go have it privately away from the kids. ብሕት ኢልኩም ካብ ደቅኹም ርሒቕኩም ተቋየቑ That upsets them. እዚ ኣዝዩ በቃ ንዖም ዘጨናንቖም They're looking for security. እሳቶም ውሕስነት እዮም ዝጽበዩ Mom and dad in the home life gives them security. ኣቦን ኣደን ኩሉ ሳዕ ንዖም ውሕስነት እዮም Show your kids that you can resolve problems in a civilized manner. ስልጡን ብዝኾነ መገዲ ዝኽሰት ጸገም ክትፈትሕ ከም ትኽእል ንደቅኻ ርእዮም Offer unconditional love. ገደብ ዘይብሉ ፍቕሪ ኣርእዮም Are they going to make mistakes? Yes. ጌጋታት ክፍጽሙ ድዮም ዘይተርፍ እዩ እወ Are they going to sin? In all probability. ኃጢአት ክፍጽሙ ድዮም እዚ ተኽእሎ ዝውን ኣሎ We do not love their sin, but we have to love them. ነቲ ዝፈጸምዎ ኃጢአት እኳ ተዘይፈተና ንዖም ግን ከነፍቅሮም ይግባእ This summer, someone visited me. I'll just give this example. We have to be out by 3, right? ዝሓለፈ I'm used to Ethiopians. Sorry. Okay. Well, you want me back up here? Okay. Go ahead. No problem. Where were we here? Okay. Friend I've known for years. Taught their kids in Sunday school. Know them well. She came to me and she says, my daughter is getting married. And I thought, yeah, well, that's good. A wedding's always good. Although I don't go to Ethiopian weddings too long. Getting married. And I thought, good. She's getting married to another woman. Oh. محازاي كمزي إلاتني ጓለይ ክትምርዓያ ምስ በለትኒ ወብጣዕሚ ጽቡቕ እምበር መርዓስ ኩሉ ሰዓት ጽቡቕ እዩ ኢልያ ኣስዒባ ግን ታጓላስ ንጓል ከም ትምርዖ ነጊራታ ማለት እዩ What should I do? እንታይ ክገብር እንታይ ክብል Love her. You have to love her. You don't love the sin. Let her know where you stand. You have to love her. ንጓል ክፍቅርያ ትትገብሮ ግን ንሱ ጽየፍዮ ንጓልክ ግን ሕቆፍያ ፍቅርያ Nothing goes contrary to the word of God. ምስቃል አምላክ ተጻሪሩ ዝኸይድ ነገር የለን You still have to love them. ስለዚህ Make it known you don't love the sin, but you love them. ቀጻሊ ከነፍቅሮም ወይ ፍቅርና ክንገልጸሎም ይግባአና ትኹነታቶም ብዘይገድስ ማለት እዩ When they're out there vaping and doing some of these things, you got to love them. ካባና ወጽዮም ኣብ ግዳም ኣብዚ ውዕሉሉ ኣብዚ ምሰባት ኣብዚ ዝራኸበሉ እዋንሲ ብዙሕ ነገራት ክጸልዎም ይኽእል ግን ንሕና Unconditional love. Jesus had it. ቀድሞ ኩነት ዘይብሉ ፍቅር ማለት እዩ He didn't approve of the sin, but he loved the sinner.
ويتنا يسوع كريستوس أرأي خوينلنا يونت حتى Hard to do, yes, but we have to do it. كبير يخت جبرو جن كن جبرو جبالنا. Above all else, be an example. لعل كل جنا أرأي نخنم. Okay, build up your child's confidence. Build up your child's confidence. نايولاد كارثة أمان النت هنا تصو. How often do they hear you say, because I said so, or I am the parent, that's why you're doing it? كندي جزي خون دقها ويدقنا أنا إلى أنا تزاريب اللهو أنا ولادي سلزبول كها جبر كنبلس كندي شعكون سميع من أخونه. Teenagers especially. بفلاي من أسيات. And those in grade 5 and 6, 4, 5, and 6. كاب رابعي كفلق ساب شاد الشاي كفل زلو خا بفلاي. Understand what they've done. زجبروا ونجار يرد إيما فلت إيما. And it's good at times to have them take part in the punishment. Can you say it again? Okay. It's at times you have to make the decision to explain it to them and allow them to tell you what they have done. أوا وسانيتها تابت قبرو وانسي دقها اتزقبرو نمنتاي كم زقبرو وسي سمع يوم الزرار بوم زت مسؤوم. Tell them how you feel. كم كم سمع كان قرب. You did this. This is how I feel. I feel this way because it's the word of God. إزغير كالها زبمقبار كها أنا خمز سمع عن الله مخنياتو خا خمزين خسمع عني زقبرن خا قال أملاح كم زسلا زبليو بلهم. And I'm your parent and I love you. أنا ولادي خاسل زخون كحجونا فكركاي. You've made a mistake. يجاجير كالها. You're smart. مليحها. What do you think the punishment should be? سلازي ما قصعت خان تخون تدلي تايك خوني تحسب. If you were me, the parent, what would you do? هو السخاء أبوتاي ولادين يركان تتخونسي نولد كا خمزي أخجبر كلش كم يجير كم مقطعتاي. Tell them to be serious. أبزي بتعمي serious كخونو مالسي صنعت كخونو نجرب. Should I take away your computer for a month? كمبيوتر خد وسط تخيلها. Should I put this limitation on you? كم زعينة جدب أباها كنبري. What do you think? أنتي تحسب كم زعينة جدب أباها تجبركو. Make sure it's a good punishment, but not severe. But let them reason in their mind, I did this. I'm responsible. I have to suffer the consequence. أتي اتمقصعتها نتجيقهم نخردو الساتهم كأ أزي بمفتصامي إذا خوينو الليلهم كم هارولو دا أمبر كم زي صنع تكساس كوني يقولون. You have to talk about the issues that affect their life. نهيوتهم بزعبا زسقلو نجارات كتزدارارو بلكم. This is your responsibility. زناتكم حلافنتي ولدي. It's the responsibility of the church. ناي بيت خريستيان حلافنتي. Now I'm going to mention a word that you're all going to freak out, but it's okay. You are the ones that have to give them the sex education. You are the ones that have to talk to them about the homosexuality. You are the ones that have to talk about, you have to talk about all of these issues. That's your responsibility. We come alongside of you, but you have to deal with those issues. Different society. We're in a different age. كم محبرن كم ممهران تمهرت سنبتن أبقونهم وقهن كون تتقبعنا
ብዛዕባ ጾታዊ ርክብ ድዩ ብዛዕባ እዚ ግብረ ፍንፍን ደኹኑ ብሎ ግብረ ሰዶም ድዩ ዋላ ንዑ ዝመስል ነገራት እሲ ወለዲ ኮፍ አቢልኩም ብግልጽ ከተዛረብዎም ቁኑዕ If I was to go into the classes now ኣብዚ ዘሎ ክላሳት ተዝኸይድ and ask them how many, well, we did this on Friday night, how many have seen images on the internet that they shouldn't have seen? ከይደ ነዞም ደቅና ኣብ ከክላሶም ኣብ ኢንተርኔት ክትርእይዎ ዘይግባእ ስእሊ ክንደይ ካብኻትኩም ስከሪኢኹም ኣለኹም ኢለን ተዛሓቶም They will all raise their hands. ኩላቶም ኢዶም መልዓሉ They know what is going on. እንታይ ይኸውን ኣሎ አጸቢቆም ይፈልጡ የመ We cannot hide our heads in the sand anymore. ኣብ ሕፃር ርእስና ንሓብ አሉ ጊዜ ኣብቂዒ We have to face the social issues that they face. ኣብ ማሕበረሰብና ኣብ ማሕበረሰብ ብሓፈሽኡ ዝካየድ ዘሎ ነገራት ክነቕሓሉ ይግባአና They face it every day. መዓልታዊ ዝነገር እዚ ይርእይዎ ኣሎ ወይ ገጥሞም ኣሎ Even when they go to the washroom. ዋላ ናብ ሽንት ቤት ክኸዱ ከለው Are you unisex? Are you male? Are you female? All of this. This is society. أوه تفعله ማለት ንምዝራቡ ንኸብደካ እንዲዩ ኣብ ሽንት ቤት ከይዶም ወንሲ ንሓት ሕዶም ዝዛረብዎ ነገራት ኣሎ They see it in the media, driving down the road, billboards, television. ኣብ ቴሌቪዥን ዲብ ናይ ግላዊ ሚዲያ እዚ ነገራት ዝሰምዕዎ ርእይዎ የመ The classroom, they're taught modernism, that there's no truth. ኣብ ቤት ትምህርቲ ብዛዕባ ሞደርኒዝም ዝበሃል ወይ ዘመናዊነት እዮም ዝመሃሩሞ ሓቂ ኸ የለን ኣብኡ You have to be able to deal with it. እስኻትኩም ነዚ ነገር እዚ ክትገጥሙሉ ብዕቱብ ክትሕዝዎ ግባእ You are dealing with Eritrean kids who are Canadian. Keep your heritage. You have to keep your heritage and your culture. And they'll follow along. Don't worry about it. أوتي إرثاوي مننتكم حزوه أصنعوه جناخي كنداويان دقي يوم زلوهم مو كميجيركم زنجرزي التعريقكم تقصلوه تحسبوا لكم Discuss your faith. أمناتكم مصدقكم زتيلو تزاراربوا بقلسي What is this? زنتايو Put the phones away. موبايلات When you're at home studying the Word of God, let them see you reading the Word of God. Let them see you on your knees. Let them see you calling out to God. The message never changes. The method changes. Message never changes. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Amen. Get the Bible out. Let them see you read it. Give them a verse of scripture before they go to school. مصحف قدسكم كل جزء بقولوا بوتا يرئ. Have devotion. مهرت خدوا خلوا خات تقصص كهبوهم بحبار كا فلوش جبارو حبرت جبارو. Have devotion with them. مسوم حبرت هاللهم. Now please listen to this. نزس كسمعنا بجاهم. Do not make it an hour long. Okay. تنوحي يخم مساعات ملا أي تجبروا. I know you've run into this. نسخاتكم كم زخم تجبر فلتأكل. And they think, oh, here we go. ساتهم كابك أخا جميرهم كبلخم يمي. Keep it Canadian, short, sweet. سلازي خم كنداويان حسيرن متونون يخون. Short and sweet. You don't want to turn them off of the gospel. سلازي حسيرن مقرن النعربكم كابتوان جيل من أنت خير حكون وأم بزحب مجدي أكافلوهم. Pray with your kids.
ስደቅኹም ጸልዩ When they leave for school in the morning, you don't have to pray a long prayer like Moses or anybody else. God bless you. I'm praying for you through the day. God bless you, God bless you, God bless you. Your kids. Let them know. ንጎ ኸዱ ኸለዉ ነዊሕ ጸሎት ኣይትጸልይሎም ግን እግዚአብሔር ይባርኽኩም እግዚአብሔር ምሳኹም ይኹን እግዚአብሔር ባሪኽኩም አፋነዎም And I will close with this point. በዛ ነጥብ እዚኣ ኸዓጽየ Tell them your story. Tell them your story. ታሪኽኩም አካፍልዎም ኣብ ህይወት ዝሓለፍኩምዎ ሁሉ Many of you did not come from Eritrea right straight to Toronto. መብዝሕትኹም ካብ ኤርትራ ቀጥታ ቶሮንቶ ይዓለብኩምን Tell them your story. በየን ከም ዝቋረጽኩም ዝሓለፍኩምዎ ጎደና ሁሉ If God got you from there to here, እግዚአብሔር ካብቲ ጸይሩ ብዝኻ በምጻእኩም He can look after them. ንዓሳቶም ወን እግዚአብሔር ክሕልዎም እዩ If it's a horrific story, which many of them are, just tell them the bare details that they need to know. God was with you there. He was with you here. He was with you here. We came here so you could have a better life. Tell them God's faithfulness to you. Tell them. Tell them. I just heard of a teenager that went to Ethiopia. እሙንነት እግዚአብሔር ኣብ ህይወትካ ዝገበሮ ኣብ ኩሉ ዝሓለፍካዮ ዝገበሮ ንዕኦም የድሊ ትብሎም ብዘይ ምኽዋል ብዝርድኦም መገዲ ንገሮም Went to the village where mom and dad grew up. ሓደ ቆልዓ ካብዚ ኣቦኡን ኣዲኡን ናብ ዝዓበየሉ ንኢትዮጵያ ኸይዱ Had no idea what they'd gone through and how they had lived. እሳቶም ከመይ ከም ዝነበሩን ብምንታይ ከም ዝሓለፉን ነሱ ምንም ሓበሬታ ይነበሮን Tell them how God has provided for you and how He is providing for you. Let them know. Let them know. They may say, I don't want to hear it. Let them know by bits and pieces. God is faithful. Amen. God got me to here. He's going to get it to you there if you put your trust in Him. Amen. እግዚአብሔር ከመይ ከም ዝናብየካን ይናብየካ ከም ዘሎን እሙንነት እግዚአብሔር ኣብ ህይወትካን ኣብ ቤትካን ንገሮም እቲ ምሳኻ እሙን ዝኾነ እግዚአብሔር ንዓተሙን ከምኡ ብዘያድልዎ እሙን ከም ዝኸውን መሃሮም ንገሮም God is faithful. እግዚአብሔር እሙን እዩ God is faithful. እግዚአብሔር እሙን እዩ His word will never return void. Never. ቃሉ ፈጽሙ ከንቱ አይተርፍኒ ተስፋታቱ ከንቱ አይተርፍኒ Planted in their hearts. Young parents, planted in their hearts. እዚ ኣብ ልቦም ዝርእዎ ኣብ ልቦም ተኸልዎ ነዚ ቃል እዚ Salvation is the greatest gift to mankind. ንዘር አዳም እቲ ዝዓበየ ህያብ ምድሓን እዩ ምድሓን ብክርስቶስ እዩ Kids still have to have fun. ደቅና ከምዚ ክዛና ጎዕደ ልየመ Thank you. But they still have to know the word. ግናኸ ማዕረ ማዕሪኻ ነዚ ቃል እዚ ክመሃርዎን ክፈልጥዎን ኣለዎም That's your responsibility as parents. እዚ ከም ወለድ መጠን ናትኩም ሓላፍነት እዩ As grandparents. ከም ኣባ ሓጎታት እዩ ዓባይታት Aunts and uncles. ከም ኣኮታት ወይ ሓትነታት ዝኾኑ And members of this congregation. ኣባላት ናይዚ ማሕበር ውን ሓላፍነትኩም እዩ Your responsibility. ናትኩም ሓላፍነት እዩ And in closing, but when there's a but. ከዓጹ ከለኹ ግና እብል ኣለኹ God has given us. እግዚአብሔር ሂቡና ኣሎ God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. He's on our team. He's on your team. Amen. Call out to Him and He will give you guidance and direction. We are on the winning side. You can do it. God bless you. Amen. Amen.
تمودعتا زبلتا سميعكم اللهم أطاعكم እግዚአብሔር አቦ እግዚአብሔር ወዲ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ كل ساعة مساناي ስለዚህ ሽሙን ጸወዕ بزدل مدايك أنسو كردعنا أموني أملاخ زتمسغن يخون Pastor Linda, I would like to thank you so much on behalf of the congregation and on behalf of the body of elders. Yeah, you are really a blessing to the Habesha community and we really benefited. As they say, I am white. But on the inside, we are the same. Yeah. Yeah. Thank you so much. እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላኽ ይኹን ገለ ነገር ሒዝና ክንከውን ተስፋ ገበር በሐቂ ነቅልበሉ እግዚአብሔር በዝንበትን ይዛረብ ሎሚ ብጻዕዳ ተዛሪቡና ኣሎ ጽባሕካ እንታይ መጽኡ ታይዛረበና እግዚአብሔር ግን ኩሉ ሲ ንእግዚአብሔርስ መልእኽተኛ እዩ ማለት እዩ ዛሰበይት እዚኣ 11 ዓመት አገልግላላ ዘገርም ነገር እዩ ኣብቲ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን ዘገልገለቶ ኣብቲ መወዳእታ ዝሓለፈ ቅድሚ ወርሕ ኸውን ከይደ ነይረ ዘገርም ምስጋናታት እዮም ውሕዙላ ነይሮም ማለት እዩ ናይቲ 21 ዓመት አገልግሎታ እሞ ሕጅታ ምስጢር እንተውፃእክዋ ሕማቕ ኣይኮነን ከምዚ ፀጉረይ ጻዕዲ ዘሎሲ በኣኻትኩም እዩ ሓበሻ ኢላ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ንሳቶም ደቅና ትረኽቦም ቶም ደቅና ኸኣ ብዛዕባ ወለዶም ዝዛረብዎ ነገር ኣሎ ንወለድ ክትዛረብ ከላ ኸኣ ንምስማዕ ምድንጓይ ንምእዛዝ ምድንጓይ ኣሎ ምስ መራሕቲ ኸኣ ዝባግበሩ ክትብልሶም ምድንጓይ ኣሎ ስለዚ የግዲ ዝታት ክህሉስ ባህርያዊ ግና ኣምላኽ እንዲኻ ተገልግል ዓስቢ ዝህብ እግዚአብሔር ክብርን ስሙ ይኹን ኣምላኽ መስገን ገለ መተንባህታ ክህልወኒ ቅድሚ ናብ መተንባህታ ምኻደይ መጀመሪያ ግዜ ዝመጻእኩም አጋይሽ ተሊኹም ሰላም ክንብለኩም መጀመሪያ ግዜ ዝመጻእኩም ኢድኩም ዶ ምልክት ክትቡና ናልባት ንዓበዚ ይብሩኸ ተጸገናለካ ሰላም ማርክ ባህል ካብ ካምፓላ ኡጋንዳ መጽይ አሽ ማርክ እንቋዳህን መጻእካ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሓውናሲዩም ወዳሐዊዩ ለምለም ከ ወዳ ፈትዋ ወዳ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላኽ ይኹን ሰላም አምላኽና አኹም ይኹን ካብ ኪችነር መጽይ አሽ ኪችነር ሽሞ ማይነግሩን ማለት እዩ ደሃን በቃ ቋዳህን መጻእካ ብሩኽ እሺ እግዚአብሔር ይመስገን ጋይሽ ካልእ የለውን ስለዚ ናይ ሻህ ግዜ የሎ አጋይሽ ዝመጻእኩም ኣብዚ ሰላም በሉና ይኹም ጎይታ ይባረኽኩም ካልእ ኣብ ክፍል ወንጌል ወይ ኣብ ምስክርነት ተገልግሉ ሁላትኩም ዝመጽእ ዘሎ ቀዳም 23 ማለት እዩ ስልጠናን ወንጌል ዝምልከት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ቤተክርስቲያን ወይ ወን 871 ፔፕ አቬኒዩ ማለት እዩ ስለዘሎ ኣብኡ ክትመጹ ቲ ዘሎ ትሬኒንግ ክትካፈሉ ቤተክርስቲያን ትላቦ በዚ መዳይዚ ከተገልግሉ እትደልዩ ካልኦት ውን እንተሊኹም ካልኦት ሓድሽቲ ትደገኽ ክፉት እዩ ስልጠና ወሲድኩም ተዓጢቕኩም ጎይታ ኸኣ በዚ መዳይዚ ከተገልግልዎ ትደልዩ ኩልኹም ንሓውና ሰሎሞን ሰልየለኻ ዶሎሚ ሰልየለዶ እሞ ንርግኣት ሓንሳእ ደደው ክትብሊ ኦኬ ንርግኣት ረኸብዋ እሞ እሳ ሓበሬታ ክትበኩም ትኽእል እያ ጎይታ የሱስ ይባርኪ
كالي زمص قدام سرع مدب منسيات 16 كجمري ስለዚህ መንእሰያት ኩላትኩም ዝመጽ ቀዳም ክትመጹ ሓደራ ብሉለው ካል መስኡ ኣብ ስብከት ብፍላይ ኣብ ዝናይ ሰንበት ኣገልግሎት ተገልግሉ ብስብከት ተገልግሉ ኣሕዋት ንዝመጽ ዘሎ ቀዳም 16 ኣብ ቸርች ኣኺባ ስለ ዘለና ክትመጹ ቤተ ክርስቲያን ተዕድመኩም ኣላ ኣዋ ودي الله مسلاني እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ኩላና እንተስ እስከና አምላክና መስግኖ ለእግዚአብሔር እስከና መስግኖ ሕዋተይ ደቅና አቤቱ ተተኺሎም ክነብሩ ዘርአና እግዚአብሔር ዝኸብረሉ ክኸውን ወለዲ ሓላፍነትና እግዚአብሔር ዝሃበና ሕድሪ ተረዲእና ندقنا أمعباي أزينا تنقواتن مستوعالتن كنكون دقاقيمات الزاربا زنبرت ولدي أرأيان نخونكم ندقكم مهاروامي نحنا كالي نقبر ندقنا خالق نزارب انتخوينو دقنا قبزنت بقليل يمزست يبعلو بزليل يمزر إيوه كم وجيرو خا لبون زعصوم ነገር የለን ስለዚህ አቤትና አብቅድም ደቅና ንገብሮ ሁሉ ክሳዕ ክንደይ ንሕና ጥንቁቃት ክንከውን ከምዝግባአና እግዚአብሔር ጸጋ ክህበናይ እግዚአብሔር ኃይል ክህበናይ እግዚአብሔር በመንፈሱ ክድግፈናይ ንእግዚአብሔር ዝፈርሑ ደቅ ኸ ንሕና ኸነዕቢና ቀሊል አገልግሎት አይኮነን ህዝብ አምላኽ እዚ ቀሊል አገልግሎት አይኮነን نولادك بفرحات أملاك كوسكيسكا نخرستوس كمثل مبكع كابز عب نجار يلا እግዚአብሔር ይመስገን ولادك بتا خدلا زغبኦ መገዲ አላምዶ ሰዓበኻ አኸባ አይ ከግልስኝ ናይ ወላድ ሐላፍነት አለ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሐላፍነት አለ ናይ እግዚአብሔር ሐላፍነት አለ እስኻ ዝግባአካ ምስገበርካ እግዚአብሔር ከአዝጉቦ ገበርዩ ሃሌሉያ ቅዱስን ዘላለማውን ዝኾንካ እግዚአብሔር አምላኽና በጎይታ በኢየሱስ ስም ነመስግነካለና ምሕረት ካባና ስለጸንዐ እንት እግዚአብሔር ኩል ሰዕ ናብ ጻድቃኑ እዛኑ ድማ ናብ አውያቶም የምተባሂሉለሞ እግዚአብሔር ንስኻ ኩል ሰዕ ስለተጥምተና እህታናውን ስለተሰምዕ ኣብ ጸሎትናውን ንስኻ ስለተቀልብ ከም ፈቃድካ ዝኾነ ልማኖናውን ስለተሰምዕ ደቅና ተረከብትና ኾኑ ደቅና ሰዓብትና ኾኑ እግዚአብሔር አምላኽ ደቅና ናኻ ዝምቹ አቕሓኽብር ኾኑ ንስኻ ስለተረድኦም ንስኻ ስለተድግፎም نحن زغبانا خنغبر بمنفسكا كمزلومي زسمعنايو بقالكا سلتنقحنا بمنفسكا سلتنقحنا እግዚአብሔር አምላክ بغيتا بيسوس نمسግነካለና ነትዝመዕደኒ እግዚአብሔር እባርኾ ተባሂሉሎሞ ሓንቲ መዓልትኳ ናአና ኻምም ዓድ በኺርካ ስለዘይትፈለጥ እትዕሩይን ቁንዕን ዘይንዕንቀፈሉ መገዲ ምርአይን መምሃርን ንስኻ ቋሪጽካ ስለዘይትፈለጥ እግዚአብሔር አምላክ ንህዝብኻ ንስኻ ሰናይ ኻሞ እግዚአብሔር ክብርን ህበካለና ስለዛ ሎሚ ዘገልገለትና ሐብትናውን ንስኻ ክትባርኻ ንጽልለና ሕጆና ብሽምግልና አትለምለም አብሽምግልና አትፍረ እግዚአብሔር አምላክ ሎማ አልቲ ዘገልገሉና በመዝሙር ዲብ ጸሎት ዲብ ተፈላሌ ጽሪየት ዲብ በግሉጽ እግዚአብሔር ኣብ ትምህርት ሰንበት ንኹሎም ካብቤትካ ንባርኾም አለና በረኸትካን ሓልዋኻን أبوم زسن أيهون عصبهم قدميها عزوز يهون እግዚአብሔር ስለሰማዓካና ተመስገን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባርክኩም እግዚአብሔር ይሐልኩም እግዚአብሔር ገጹ ይምለሰልኩም እግዚአብሔር ሰላሙ ይሃብኩም እግዚአብሔር ገጹ ይብርሃልኩም እግዚአብሔር ጸጉኡ ይብዛሐልኩም
بسم أبون ودن منفس قدسن حدا أملاخ آمين عبدكن بغلوس تحلل بركب إلن يولدا نبتصار رنون يعرفا كم زبلك قالو زنبرقق نيسوس آمينو تصومو يلكس كم قمر